Bathi umshado laba kuthele khona ngenyongo yababa ngoba nenyongo yababa vele. So asicabange ukuthi impilo yakho yonke angithi uyazikhulula everyday. So umzimba wakho wona uzikhulula kanjani? Iyaphi leyo bladder leyo la umzimba wakho ubamba konke ukungcola lokhu. Mabangakudubula kayi-4 kayi-5 kayi-6 mabamisa inyongo yakho ungaphila. Mara noma bangakushaya kayi-1 bashaya inyongo yakho uzoshona same time. Ile way inyongo ine poison ngakhona. Inyongo yakho ikuphi uzobuza udoctor wakho. Ethandweni lwethu siyathandana, everything esiyenzayo icishe ilingane ngemali esiyikhiphayo. Namhlanje siyashada. Inkomo yimi, indawo sishadela kuyo yimi. Nayisekini bebangeke bazi ukuthi inkomo zonke zikhishwe uwe if bungabatshelanga. Manje makube ngikwazi ukukushada ngi1 yonke into yenziwe yimi. Ngihlulwa yini ukuthi ngishade kwesi2 ngihambe ngiye kwenye indawo ngisashade nawe. Angithi yonke into beyithengwe yimi. Sesishadile. Masilwa ngikutshela ngale ndlela leyo ukuthi ungakhohlwa ukuthi wena ungene la endlini ngeplastic eminyama uzophuma noma ukhishwa yilabo basemoshari anginandaba. Sebazokuthatha ngenye iplastic. Mase sicabene ngithi khomba lento zengayo la. Uyabona ukuthi umuntu uyamnikeza amandla phezukwakho. Namhlanje ama-gay mawangathi afuna ukuba pregnant ayakwazi ukuthola umuntu ukuthi besicela ukuthi usithwalele le pregnancy le. Ama-lesbian ayakwazi ukuthi mina ngizokhipha icanda and then wena ubhuti wakho uzokhipha isperm. Abofika yami mabangathi thina asazimiselanga ukuthi sizoba pregnant. Bayakwazi khona manje okusasa isikhathi esizayo ukuthi bakhiphe leyo sisu leso basifake ku-incubator after 9 months silanda umntwana. So ama-gay nawo ayathatha lo mntwana amfake ku-oven angasabhadali umuntu nawo ahamba ayozikhiphela umntwana wabo after 9 months bambhadalele i-rent. Angithi khona manje kunama-surrogate e-Ukraine. So mina umbuzo wami uyi-1. Kuzoyenzakalani lelanga leli thina siyamadoda sithi mawufuna i-abortion kumele uthole i-signature yami. Bengikhona mina masimiyenza lo mntwana ngithi. So if wena bongafuni ukuba pregnant bekumele uvala amacala noma uwashiye ekhaya. Mina umntwana owami after 9 months. Kuzoyenzakalani ngalelo langa?